Ya ke mathata mboja. Eish. Wa tsare ka mo go ile reng ya ha o mfanola. O ra wena ke bona o ka re ile o jola. A ona ka mkhomo moruti motho o jwana ka ne ka ra di-curfew a dingayo. A ona ka mkhomo. O gule Skrillex. Hai la ja gulu ya tsela. Ke Japi. A wona se maranta ile. A se laele le ate. Nna ke bone hore mosimane o tlo thoma o jola ba thoma o mmitsa Sgora. A pelina la Sgora le tore le na bo boso ka re Sgora. Sgora ke loma. Ko to da fola. Hai. Ko to da fola ya ka taulia tsana ju ko da fola. We bona ro to da. O to da. Ska lumela mpojana o motseseje. Ska lumela. Ma le nna le support le ska ba le setse le re Sgora na. Wa nka se mmitselo je nna ke hafi. Nna ke nna moludi. Ape a ke re le ya tseba re Japi ba ena poti system. Ma ba no tsene ke se sengwe sa Redbird. Eno nda se se tšhou se bone se se tšhou. Ke ra sona. Tshwantsho. Wa jo. Tshwanetse re mothokomele gulu. Wa jo. Tshwanetse re mothokomele ana bele ke bosiu kae. O kae? O khumana ibile se jere bolela so o senyaya kwa beng ya ke. Eno mpelaetsa too much ka hore ka kwa ka moreng ya. Leto a tlo tsama o ra nna hore ke dume. O rile nna re ke dume hore maybe a boya le motho anu a tlo khumana o le right menang e khwile. Le bona re o modumela hore a tebile ja edisa tshwanetse mo disturb a tswa re nna ke nana eng. Ebe tshwanetse wena a wana. Nke o mpulitse ka pele a ke ebe ke to ja metswako ele ya ka le coffee ele ke thakantshitseng le perepere ro office. Anas ana le motho a ba itimule bo bebotse a itimula. Ana so le jakatara go pana le to e le la tekele bosiu. Ya le taeto. Wena le wena o ya ta ke mmarita na mo. O le re di-message le ka nna ebile MTN a ke re le a tseba ka di-message ke ba lena ke shishi eish o mpujana o nyoko thoma bya yo Japi Japi bele ko ro nyoko thoma e golo e ta o hola ke eish ene wa tseba Japi a thoma something le lena le thoma yo ngwe moruti Japi le nana se le jela ka yana mola botsa le jela ka le yani bya le sa tswere gala se le anwa gore ke tala ai a ke tsolo mara e tsone jin joina ka mo gola re phaladitse tse le be ke ile a pe be isele a pele a ja today rekile borotho kwa rekile maswa ke tsora ke tala guyana wena ka ha o pela o sina leng a nna ka ma ke nya ke mafena ke re ke dijwa ke nya ke mafena ke bo mpjello je bo didia ke bo mpjam ke tsora ke tala man o ra ona le ntwe nka ikhumana man o ka re ke na jaule we le na jaule ke na jaule ya be ke le nelejo heaven ka mo ba ke na jaule siji we bona nto yo la jaule bona tshwantsere mogale gulu ka re ka tara se mogale le ja ka le fela la botseso fela le ke tola reka kwa e be ke yo libene motseana ke re ke lo libene mo mosadi yo mongwe a ke sepe ya thapa jona ne mosadi wa pe ba bujingwa na tharinyana e ta ke no e gautsi ke no ya ka mo morangwana na tsana se ntšhitše tobana mo la reka fela a ke re tswa rena ke ithatela megado mosadi yo la mo e be a thabile ka megado ka khumana o ka re nka ile mo khopela ke re khopela ulo yo mama ati ane plus be wena le se ka nganyana ka khumana o ka re nka ile re wena khopela yo mamanyana ya mpojani o ska ba tsorile mo bophelobo wa mama matswela a motsweju tona ma o tswanje le poleke je ka mo we ta o nyaka ona a botse ya mashinya na ona a botse a bodiketeke eish nna ke ya mama o bona ke strong so ke ke tsena metsi ya o se tseniwe ke maswi ya batsweji hai mafilanya na haya we bram nat mara au mili se go tshisiwe le jwa le sona na ke nya ke ntwa ke nya ke jaole ya ka ma ke nya ke maoto ke nya ke mafe
le gwenaso le selo ke le ana ka mo ba ki e be ke rekile mebodu ya ke sa e bona mebodu hai mosimane o ba re ke jape bana hai kore botsotse kgwedi yane ke eng ntwa o dumela ntwa o lo tsamaya le rena botse soya o dumela moruti maputa ba kae mpojane wa tsware ke naanaeng na mogala ba le ke thoma o naana gore ke ba founele ke ba botsisa gore na bothata ke eng botsebotse ish kore lena le lena e seng ke ka re founela maputa ka ilo dulela fase ka re ba founelele ka se founu e be ke sa ba lebeletse mpojane mogale ba le ora re ka ba isere di adile utwana mola le nna sa ba founa wanke le gone gore e seng ke ka le boja gore le foune moruti ka rata ba ja ditšhelete le na le foune le lokise nna re tshwere ke tala re nyoko o ja ke ka maputa nna ba tondina gusha maputa ba tondina apa maputa ke gale mpojane ora gore motake yo ba founela mo ke poso awa le phose be santse le irile gale nna weekendane o nna ngwanyane o ke nyoko motisang mo ke te kgone o le jakatara bjale lena ntwe je le dia ko ton disturb ka gore nka se to kgona o le jakatara pe nka se to kgona o le jakatara re broke di ampla wena le wena o tsoba ilongene awa moruti sa le jakatara mothulo le ja weekend ngwe le ngwe le jakatara awe sanje le jakatara jakatara o tore ke studio sela sa go bo go mo sa o dia dinepe go re se mo ka studio sela ai motho o bula studio sela wena katara ya o nyoko e berekisang ka yanele ana ile phela e bereka se solo ko le jakatara sanje o e monna o gone o gone o tsamaisa madi ka mo mmeleng wa le jebele le tseba ditaela ja ona ja o ipusa a kre ba bona dikosonyana jana bele jere di diang o ka le ja o sanwe o sanwe mogwaola wa ditiejela o lo le japela a o ya felelo o ka se le je 6 months o dikosonyana je ja dipoloni o lo le ja wa kwa du mara dikoso o lo tshwana le dikoso ja gale benji lo bolaya khoshi skukune o di ile be khoshi skukune o bolaile ke jai pelo pelo a se merabo khoshi skukune a pulo bola ke pelo wa tswa ro bolaile keng o bone basadi ba khoshi ya kwa Swaziland e ba bantši a re o nyoko le ka ntwane bue na itse o ka le ka ntwe o e mopedi mapedi ya ka se dumelelo ja mapedi ya ba ulelwa ya na ibile ka re ke kwa Alexander ka zama ntwane ke re ke nyoko thakantša ba lenyana ba babedi ka rumu mpotjane ba ngega wa tswa ka kumana ke sakitse ba mmelo wa ka o popa madi fela ba ilo dia stamo ba rona na o mosimana wa bothale je di bia o ka re thakantša ritu ka thoma o thakantša 1+1 ya ba foka ro ba lenyana ba kore ke mapedi le bona ba ithuso ska le ka mapedi wa dia jana tšu ska le ka mapedi ya ba ulelo yes na ibile ka dia ka toa ke re ko kharabela o mongwe mothonyana wa ka ke re ko mo kharabela dibuka re sa tsana kwa Capricorn kwa ke fita mo la ka renke ke thakana le yena botse ke re lai motho a ka soa poeta ene o rwele dimengu ja fresh be yes one need yane ke nayo ke yo mkharabela one need be lo tharo le dimengu sheme le tseite ke seja go bana batho ba le ba nthakantšhitše le renke ka khumana ke nna mageza ya le lenne go renka ke thapile Granny Street ba o beta we hobe ke ke khupile makiti moruti gore yes wa thaka mapedi ya bolelo wa se ba mapedi ya kere nna ibile ka bona moleko ka toa ke yo bere ka Tembisa ke fita Tembisa ngwa o la ke sa hopola botsmara o ka re be bo 72 o isa ke tima diterene ka nako ya o ke tima terene taxi di pepepe jenisiwa wa tseba ka bona bothata monna ka takana le ngwalenyana o la ke le pedi mara lo leje Soweto wa ka dula le yena ba re ke nomi ka dula le yena mpotjane ke moratile bjang monna awa ra ba le laki ra reka dilwana ra movela ka ntongi ngwalenyana o la ilo thoma pepeto ape wa tseba ya re o nyoko reka diaparo ja di thoma ka bo ma 400 dia o skipa se se teng mpotjane para my ladies
apara fošine yo ka khumana wa tseba ko gore a ntya ane le nna nako eo le ikaparela bojabaro wa tseba tšatši le lengwe a ra nna a re ape bomalome ba eta yes ka re bomalome ao ba eta wena ebe ke duma o tseba batho ba eno bjalo ape ebe ke nagana gore nka modia mosadi ake ke bona bo botse mpotšane ka toa ka reka jaolia ka girimisa digiribane mona ke lia motsebotse ke levela ke yes ka gore be ke dutse ka ra mokukwana wa two room a ra nna re wa tseba gore ke eng ape bomalome ebile ba re bata le mosadi ebile ba re ba nyako founela mogotse ya bona folomola wa ata bomalome ya hae bana ba buang pojang ka bona le mosadi yo uwe ba re yena malome wa hayo o ta le tšhomi ya monna nna ka lokolowa ka rewa ke banna ba babedi ka mosadi ya ke ba bata ka toa le nna ka yo robala kwa sekokiane ke kwa sekokiane bosiu ke a founa nomi bjale wena le bomalome ya o leo tsetse bja ba ile ka kwa wa tseba ke a tomane gore mane motho yo ka mokgwa a bolelang motho yo o lapile nka ba betha di-push-up nomi ke re mara nomi wa ye o bolela so wa ye o bolelang ka o betha di-push-up ene e le bo mapasi 12 ya bosiu wa tseba sekokiane a mpha gelelo le nngwe a ra nna re masokameng ke dima o ye kwa o fita gore ke lebetse ntho nngwe mpojane ka nako ewe bo e sena mmotoro bo e sena leng ka sepela o ya nto bosiu ka bopastori sa berekisa diwatšhe ya ba gore kere le ya kokotša mo monyako ka khumana batho ba le ba diile ntlo e le ebitšang gore ke fosam wehobe o le šoro ke kokota so a ba buri ene a ba khia ke re bjale ba iphina too much ba ja KFC la wa tseba ke mabjalo mo fase o bose ka moka na bona ona yo a tongangane be ba inunu a kere ba inunu ka moka na bona no mi ba isa ilo gwa tšhilela ya wela fase ya melta a wa kitile motho moso ke vita wena nomi na bothata ba o ke eng jele lediame bomalome yao nka o e ka lepono malome ya e ka lepono molato ke eng bjale mpojane ya ke sadia bjale ke botsisitse question ye uwe mosimana yo la yo mongwe yo e sene yo malome ya yo a tsipeditse yena ke re o pontšitše yo mongwe yo ba rile ke mogotse ya malome ape a le sampa ape bjale ke bona dinanedi ke re na bjale e setse ke bona dinanedi banna e ra gore ke bethilwe folomo mose ka bojisa mpojane ka re wena o mpethile na o ya bona ya ba gore ke lentswile mafelelo le ke le boletse ke e sa ipona antia ka noka o thusmano le nna a sa ke se gore o mpethile ka eng e ke ponyoloa matosola bobedi ke bona bommamolo mmamosupolong ka nako e ua potse ba re ke eng ke setse ke ka ara sepetele ke re na bjale ke setse ke mo kae mo ka e setse bjale ke tsoa ka ara dipetele bommamolo ba re majamane ape o beje ngwanaka mamolo bjale story se ba se tseba mara gore le o beje bja mamolo na mo bjale ke fetile bjang o dia ejeng ba re wena ape o kwile ka ara koloi ye batho ba postmortem e be e setse o rwelwe ba re o hwile o isiwa moshareng e be ba o rwele ba re o hwile ba re nomi a e kwalo le mo atoleng a o nna ebile ato bjale la omelana kwa ke re thoto le rekile nto le bommamolo ba re wena majomane ka mo sepetele ba nyaka dipasa jao le nyadiwa le kwa unomi dipasa di kwa unomi a wa ra gopela ka sepetele gore batho modimo re feng phone ka speed e be e manta
ka hotela mmereko ka gore be ke di tseba ka thobo ya ba gore o ya itshwara Stephen mosimane a le go alo ke ya motaolosetsa o diile 1 2 3 ebile ke sepetele Stephen o re ape mo founne batho o founne batho ba re o huile re nyaka tšhelete ka re man ke mang motho o founa wa o nyaka tšhelete ba re o founne Nomi o re kwa ke mosadi ya hao a re o nyaka tšhelete tše wena o di berekile mengwa ka moka o setse ya founetse mmereko o nna ke sepetele pele o nyako tšea tšhelete tša lela tše be le bereka ramenang kao fela ka moka o yo ke se khatha short story sa Nomi ke nyoko o twesa gore modimo o na le letsogo o ya babalela modimo a babalela ka toa le mmerekong gape ba nkoba bothoko kudu wa tseba gore mothake yo o kwešiša ka profeta ke mmoyo yene o tokofala malomo moyo ka mmoyo wa mpotša nxotse se seturu ka moyo selo sa thoya o phadimang ka ya le ntshotwana mmoyo a senke ya re amprofeta mpotšane yanka o tshwara ke moya o dia o lo bolela o lo nka o jere conservation yane ampotša re ngwana eso o tlo diela 1 2 3 1 2 3 kwa mmerekong ba tlo koba ke re moladong ba re Nomi e re bolela re bjalo ke mmoyo wa pugo janna a re bolela re bjalo Nomi o jere monwana wa mmoko monwana wa ludu o mogolo o loketse ka mo ka ke eno o gwang masego molatu a mpotšare le o ka rapela kwa mmerekong wa diang ba yo koba ape motho a diile so a kere e tshwana le motho a diile menwana so a e crossitše gore o se ka ba ntho ya o ya loka ko fota ke rile ke ya mmerekong Stephenson ba tshwere ntong ya nka bobejane o ile ntibelela so ara nna re o ka tsena mo gating ke be ya mo banana mantsi ya mmoyo ka rae le gwalelo le tlompona ya nka tsena ene ke yole e be le na ho kwana ka kwa mmerekong ka kwa morago go jele ka kidima o ma 400 ape ana mo le re bala di tswana ka nnete mara la tala lo banama bana ke lobile bulu ape nna ke lobile le motse ka Nomi akere le lobile motse le lobile sebo ke fita ka khumana Nomi se ja jere dipampiri title deed a ifile ba masipala a o tsela le motho ana ka kwa di office a change lo jela motse kwa highness 933 rile re ya mamola nna kana ke ka Centurion ibe Centurion mara ka kwa fase se je nka we yako wa tsebo re botse ke valala ke valala ka o re ka o se tsuguile ke valala ene ana le lo bona re ibotse bya ene le dutse tulo yo ngwe ya le ibotse tsana mo nto ya ka ibe 933 re le re fita nna le mma mosupulu ka di bekana ke tswere ke stress ke ya lela ke kubilwe ke bethilwe e ke fita ka khumana 822 ba change jajilela ka lela bothoko wa tseba ka lela ba ntwala ra ya training ya ho ya haki ya ba ya re Polokwane ba le beana mo from Polokwane ba re rwala ba re isa motsegetlo kwa ka yo kokotwa le tsebe thoe ya rema ka stress ba boela ba le kokota ke re bjale a ke re ba bona jona terese je u ape banana o re bjale ke sehafi ape be se ke ilo bolela bjale le merito ke sa itshwara be ke ilo ba thutso ke lapile a le di bone sa bojani bophelo bo to ruta ntong wa o itsile bophelo ke na leta ka toa kwa ka sepela ka maoto ka toa ka tsena ka Polokwane ka maoto ka kwa ka Polokwane ka ba ka nnamelela boa go setatiela ka pita bo makibelo jela ka ba ka bona ke fita le tapeng we o tseba mola le tapeng ke lo toba o bolela o na batho ba botsana bja ke rile ke ya na mola a mapolasi a le wena o ra mapolasi ke lo tseba babedi ba bararo wena o ya raloka batho ba le ape ebile bontši ba bona ba tha ba egole ba tha galaka kere ke batho ba galaka mara o na bangwe ba lebeleleanyana kere ke stop se se right wena o ya lwala
e ke fita mo la na mola le tape moruti na di-pieces le braai pack di fapana kae ke ntho e tee ya kere di-pieces le braai pack a se ntho e tee e braai pack e rwala boroso Oh. di-pieces ba ngwatha go Oh. a se ntho e tee Oh. aowa di fapana Okay. ka ntho braai pack bosebors Okay. di-pieces di ba kata-kata go Oh. Eh. Oh. a se ntho e teene Okay. ka ditakataka ntšha All right. e ke imola wa thalo goa le lengwe ba re ke Nani? a re ile bene e kaka a fita a Mahindra? ema tsi Scorpio Oh, Scorpio ke Mahindra. e ya ema mo la ntibelela a ra nna re hey ka mo lebelela ka matho a ra nna re who hail Yeah. wa tseba re who hail ra ore wa yo lela o lelela eng Lona le a setwa kanana mo. ka pela ore o motho yo ke modimo yo Yeah. a se motho ntwe Yeah. ka se gata selelo Yeah. a ra nna re hey hail ver piederens Yeah. Yeah. ver die kalkoen Yeah. jy sal metering ver kalkoen Yeah. a ntebeletse so Ha. wa tseba ore a e ra nna reng Mm. a re selelo seo sa gago Mm. ke ta se fedisa ka he ke le nna morwa modimo Yeah. ka re jesus Yeah. Kanama. dipalobalo tšaka ka moka di a fela di a kwa bjang Yeah. ka Yeah. gore ke a hwa mpotšane ka ipotša goreng Le a gwa ke le a a hwa, toa ke le a a kae? laela ka re ntwe ke lenyelo le ya nthwala ka moka Ile lo di mo bea. monno la ka nganga ka re bophelo bo sebose ka re lost may Yeah. ka re lost may a re hey a kwa ke dima mola Yeah. a re fenag ye hardloop yo mo Yeah. ka tore o right ira gore monno o ra ronye ko nthusa ka ema ya nkgoya mola ka thoma o nana didoro ka re ya nkgoya ra re ko bophelo ba ka bogaowa ke Oh. a gane monno ola o ya nthusa Mm. a ntheila kwa nkisa gae man Mm. ka fita ka gae ka tsena ka fola ka thoma o utswa dikgomo nna Yeah. ke dikgomo nako e Nako e telele telele ke a opola ke re ka trakanyana ele khibirunyana. ka utswa dikgomo ka Ene boostela le a tswa trakele be nkhathela le tshonyana le la ntunyana ele be le paste je mo le or don't talk to me, talk to my lawyer. Yeah. ka bona Yeah. ka kwa site ka kwa morao ka kwa stikera sa mapo a mathama o selebetse Mapo a mathamane straight. Mara mola- nna moruti la le tshwere style le nkgatha le tana. o bereka ngwana bo sesisi mo Oh. ke ena e ba bereka ke ena o ba o bia stikera sela ka kwa morao Oh. ape bosimone ke bona ba o bolaya legoya kere Oh, legoya nako ele a tshwenya e da utswetsa batho a ba betha ke bona ba mmealantšhese ya mapo a mathamang Oh. ka nako ene Mara be na donki ya sole motho ola bana donki ela a senke ya ba e bolao ba idia. Ya gwata tše 5. na e feletse ka e donki ya nela Ntwe le be ke dima kudu gwata tše 5. O re e hatile mo ile taga. Sile. ape bedi ya semaka E be idia semaka donki marapi e. o felela e ka yana bjale Donki ela ke re ilo toa ya le sodi. Ai di go donki tša nkhuto lape. Le be le o ka se bona. Di lo ya le sodi. Ya re fele. Ilo tsana mo edi fele. Ya napa ile. ya bophelo ko bo botelele Bophelo ke nalete moruti o ka ro ka boyata ya o thaba. Ya, eso. wanna simola ka booster ya ka ba le tšheletana ela ya gore ke rekisitše dikgomo a kere ka re alright modimo wa ka e ba le nna ke ya omela ko omela lefaseng la johannesburg bja judge le ke toa a ke tse wena o ka se mo tsebe o na mosimane mongwe ba re ke madumenyana ke botia nduduka Oh, ke lo to bolela ka ena. ke legolo a nabele Mara ebile a ba ka ra bokarapa too much. O na le diphoto tša bokarapa. a nnametša e re re ya toa pula ya thoma yana ya re thibelela a ra nna re wa tseba re a re die bjang a na mola magari e re fita a re kwa maraeng a wa re o tshwara ke marae re ka ya kwa re tsena ka magari re jea tsela ela re o tshwara tšela ja mothaba a malokela ka yo thakana le banano kwa pele ana kwa mothabeng
wa lenyana a botsana ba o yena ya ke monyaditše bja ya aowa gane o tlo mpontšha ntho ile goreng nna a ke e tsebe se ne dilo tša bonomine ka fere engwa lenyane o la ka ba ka monametša koloi ka toa le yena la toa le yena same time ya wa tseba re ba lwela le nnaeng o khumana ke oji he o khumana ke oji ba re ke mogaetši ngwa lenyana ao ya ke oji mona ke ra yena ke re e re ko rekela diaparo ya bona ke le yena molo e ke fita ke lebelele dishopo ke re a re tsene ka fošine ya o tomoto a kere a re o tsantšha manyana ka wena ape a o rado saver a o rado saver ya na o kampa nthala na nka se reke ka mobu na jomane na nka se reke ya o khumane ke makeje o re lena na ngwa lenyane ano o diadia bja motho wa lefi ano ke re o right mpotše mosadi ko wena o nyakae a re nna ke nyaka phepo ke nyaka phepo nna ya ke basadisadi ma monna ka ipina o re o mo rekela di-snack a kere a nyake dilo tša difentsi o ka mo rekela mmodu ya o chaisitse re keng e re ke founele maputa moruti nke le founele maputa le tsenya nako too much maputa ba tlo fetša tšhelete le ya tseba aowa banape maputa ba ka ja tšhelete ela nape le re nyanyeng wa o sa le mathomo bele le wena o ka re founu ela ape o itimeditse a kere be ke e beile anamo nyaka phone le phone le ape lena le ka ndlala kotsi gudla ja tšhelete le maputa la fetša la pipa taba so la thwa le re le ya phone wena maputa ko ba founelana ma ke re nka ja tšhelete wena o e ona na ape le ka ja tšhelete la ba founela o ntieleditse a kere wa to re o thoma o tena le wena ka mehutahuta le brama ba rosa le ngua le tholwa le rhino na ntse ke lutjana mo ke ntšhitše thoa bemuta o bone maboroso a la a rekisa Eh? bemuta o rekisa maboroso apo o berekisa maboroso a mangwe monna yo o ya tšea kae mara ke tota ko botša ke mmotša a o tsentele snack ee ba re o rekisetsa ka kwa all days mara ba re ke maboroso a diphoofolo nna ba tseba ke tšhaba ntho ete motho ba re o rekisa dilo tša diphoofolo ke diphoofolo ke diphoofolo ma ape diphoofolo ke batho ba bantši a ke taba ka re phoofolo ke batho ba bantši phoofolo ke dilo tše dintšhi tša go fapafapana a kere ke ditšhaba kudu nna dilo tšana tšeo ka gore rena nna re baruti o to kumana e setse o yo mpa phoofolo ile rene a ke a tshwanela mara badia ba nyaka tšhelete a kere mara seno se sa ka se fedile ka pela semane ape e fedile ka pela o ile o botša nnete a ke a ikgotsofalela a le ska eno eno kudu ka mantao wa ka mokgwano mantao nna re baruti mpotšane nna re ya ipereka kere lena gotela maputa gotela mputas a re tlo loser child ka mokgwana no mara before ke ba founela o ile mpotša moo a kere not gore ke itea style o ba eng maputa botsebotse ke ba botšeng maputa moruti sa le tšhelete se ikwa le ya wela ka ramatswa maputa nana tšatši le la re e kwa santone a kere o nane tšatši e seng santone a kere be ke luta ke lenana santen a kere bjale mara ke igetile mpotšana a ke sa gopola gore ke matšatši a maka yape ke ale kwa o šoma di udza o tlo o emaema o bitša udza ya o guga ya o isa mo o nyakang straight le balenyana ba le bana kwa ba kgoša ka tšona ba kgoša ka di udza ba namela udza ba ata mo be ape maputa be ke sa ba save ya se maputa ka makra ibe ke sa nya ke basadi ba le ba tsebo gore ke nana mpa tša bona ke ngwadile mang nna a ke ya save ke ena le wena e reng ke nane ko wena o mpoditše gore tšentšang le number phone tše mogalebeba because batho ba tlile gore ba setšha ba bona gore le najo ka a o pholo gore re ngwadileng a se Vanessa man Vanessa le savile tšatši la ona be re e Bregentdal wa opola re e Bregentdal re ile go bona maele nana botse mane e be re eme mo shopong ya makula
re ngwadile di-style ke tšatši le le re reka oh ke tšatši le re tlo reka di-style searchang style and then ra ba save as di-style oh di-style be setse ke maketso ya bona gore bjale be setse ke tatisea style se ya kwelela ke ngwadile di-style ke ngwadile di-style gane ba to e tshwara modala o tseba mana kgotsong le kae mdala alright ba re ke thome ke eme bane ko kwelanta mogalabo ke tsotsi too much mogalabo ke tsotsi kudu le dia kgetšakgetša ba sepele ya ba tseletswe ba ya nta ba poleke ya bose mogalabo mo babe ba ka rama botse fela se ke dima se le go dana o la gotše na ba go ka ranta e ka mogalabo hai hey mdala awa diang difite basayante ke di tsieleditše alright ai motala ke na ditaba ja o sisa e be ino ba taba ya o checka mola le mola ke re na le mo kae le borata pelo okay mdala be ke nyoko checka ke re pasele la pese re ino bolela ke re from boma last week ebile ka re ke last week ebile a ke sa opola mdala e be ke botsisa gore na roile ya ka mogola le ya kere a le tsebe wa mdala le rabele ra le tsebe bjale ka gore a kere se re idia ka mogola ra bolela botse gore ntouwe re tlota ra engwatha ka boare ra idia phato tse tharo re jao le kane belle ya tole thamo bolela ka di-diesel gore lena le ile ke uwe bjang wa e be le sa di bolele nako e ka moka le ya bona re bentse leomo le je bonwenwe bjang a kere tšhelete mara le etswere gana se le tšhentšhe ke iwe a le tsebe be le lempotsa gore a le tsebe ke to tseba bjang because check e be etswere ke lena maputa mara motala ntho e le diabele le thoma le bereka ka mokgomong a e se monata ya mara a e se bose because re twane a kere okay kgopela le bodisa kere kgopela le bodisa jatsi lela le mfounela le nyaka backup ya ka le re ke founele kwae mara ke founetse batho ba moyo ka tsamaisa ditaba botse senna ke tseba gore ka mo we and then re kgona we school bigati bele lena le dua le one le ya bona re le bereka ka mokgomongwe le ya bofa bele le ya bofa le ite nna le ya re sia pele ka sempotse gore bofa o ebile banna ba bangwe mara ke re tshwanetse if you wa bofa re ye ka moka school bigati se sefe because mara maputa ape bele le bereka ka mokgomongwe bjale and then a re kgone go kwiša gore na le mo kae yana bjale okay nna ke be ke sa nyaka o bolela ditshwaele mdala kgopela le botsisa so ro shera le ka Auguste mara mdala ntho e le dia botsebotse wa le bere ke botse mdala pele a tsare ke eng a ne be le so mabaka ka rarana mara mabaka ka rarana mdala le mpoditse sharp gore ape re di ile di-plan re lebeletse dieteng a kere re di ile dikoloto maputa re lebeletse gore tšhelete etane be le lena le mpotsa gore ka Auguste why Auguste a se letse re check tshwanetse dination tse le re sherele na se ke patele kate ya ka ya gas bene le setse le mpotsa gore lena a se lena bopapa nna a se ke le botsise question jewe ke le botsisa fela gore na re o shera neng a kere mara le ka se mpotsa gore Auguste bjang ka gore tšhelete e ona gane okay check e kae gane
a pele ra le tsebe ona ka mokgoketo check e kae okay lo tshentsa eng ka August stop order sa o le fa tšhelete ka August why is it le bolela ka stop order mo le jere check tšhelete e be e check ya ke re maputa mbonwana e be e setse le boletse le yena ape skata lena le mbonwana le ntakantapa tabele na ke ikwishishe mare ska ke ra gore ke ya lebotse se ke la ntakante because ke berekile tough good maputa tšatši le ke namela ke toa vivo ke ita ke eno ke tsamaile bothoko and it was because ke no go save lena ke a ke tlo tshwara madi a maka because of lena e le fetsela mpere ka botela so ape ke bosilo ntwe ke ilile wa ke ya le tshepisa maputa ke ya le tshepisa if lena no ntalukisa ke a le gopela mdala ke a le gopela ntse se mbitšana net bitšana nka se di le lena la ndima le itsinyana uno mona maputa tšhelete level e tswere 37,000 maputa 37,000 even if lena le kare ke lena poya ka mo ya lesaka jang 17 nna le mbonona le re fe 10 lo mpa 500 be ya maputa yo badala mpentšhel dia ka man leskan dia so man ke ya kolota mpentšhel dia ka man Ruti yena le ba dropile maputa ish mkhale ba mara masapa bona man Muruti le ska e di yente ya ma dropa nyana di somele hemenya mbajani khale ba skali yo so le ska ba tshana yo ish le ke le ba tshana bele ape ke dile dikolo tse You're not messing up. Right? Ish. Ish. Sorry, Murud, sorry. The number phone is a bit weird, sir. Do you want to move phone? Ish, married. I can't drop. Let's start the line, Murud. Ish. Piccolo Tapolano is Ish. Yo.